Kluivert antusias menyambut momen pertama memimpin sesi latihan jelang laga kontra Australia dan Bahrain. Hal itu disampaikan Kluivert dalam sesi wawancara yang dirilis di YouTube Timnas Indonesia. Kluivert mengungkap penting untuk memberikan dukungan terbesar kepada pemain, utamanya pemain yang tengah menjalani ibadah puasa. Meski begitu, ia bilang telah mempersiapkan tim dengan sempurna. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Pertandingan laga ke-7 akan melawan Australia di Sydney Football Stadium 20 Maret nanti, sementara melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. To start with the players, exciting times ahead. So yeah, we planned everything perfectly. So I can wait to start the training with the players and the matches. Of course, my point of view to give the most support to every player, and we have to also take in charge that we have players who are in Ramadan, so and the special times they need to have the special fuel for their body to perform at the right top. Dan sekian Kompas Petang untuk kali ini.